ha smola hi kan thawanga adu tan cho tu vero phiana dabur company siamani a hemi dabur company hi company rin tlak takani a ayurvedic damdoi te hi a quality tha hemi company rin tlak siam hi taksa tan chuna tha a side effects te pon lem nova ma se chu ti walin company lem te po ombe ti khata tha a ayurvedic damdoi ani a hlom lawang tiami fak apiang ero te po hi adik lova company tha le rin tlak siamani em pi te po thiat chena pui mo khop mai hemi Himalaya anti te po hi ayurvedic company tha ani a thil tha om zoni na lem te po hi om be zela thil danga po hetianga hian me zo te hi kan sim khur angai khop mai has mo da thil pai hi hemi black pepper kan ti mai te wan cumin zira kan ti te wan so thing te nimbu te long pepper an ti mai chi te le sea salt le black salt le ammonium chloride hemi chopol hi ani tlang puya hemi arim te ma awi deuh te mai ang ti ang rim nei deuh om chan hi chu ammonium chloride a pai wang hi ni a hasmola hi taksat man thiam chuanin taksatan pon thatna ane venual maya hemi pumpui thur tan te po ha tha hemi acidity nei tan te po hi tha masela pum ro la ya elo turani a hemi pum nuam lo hemi pumpui chak lo tan te po tha hemi pumpui chak lo wanga hemi voi kopur hetian tan te po ya thale a chuan choi tuiluat wanga hemi pumpui zo lo khopa chokan en hem tuk te po hianin hasmola te po hi a tha a hasmola hi choi khama e turani a choi khama nge mum ni mum thume mo ha chu katak samamo dana zirani a voi khata e tok lo turani a tuiti wanga voi khata kan e tok chuanin mi ko thalo te po asiam theya ni cha taka soyang khanin a tin choi te po ti tui the ni cha taka soyang khan mi pumpuya thur acidity tan ta po tha kan ti takna a mi pum ro lai e chuanin hemi ulcer ne sa tan chuanin hemi chokong le thin thip te po asiam ve the a hei asan chu spice ong wang ani a chu wangin hasmola hi pum ro lai e lo turani a cho e kham hemi por la ya tam lova mum ni khatamol leka e chi ani e